Pemirsa, ring sejeroning nangiang tetamian leluhur sanena nin ngandek, wantah pinaka silih tunggil pengupaya ngelestariang seni, adat miwah budaya mangdani nenten kantos punah. Penyarengang krama adahat kebuatan ring sejeroning ngajegang tradisi miwah tetamian leluhur inucap. Ngelestariang seni adat miwah budaya wantah pinaka omongan samian angke. Yening krama madrabe tradisi mejanten patut pisan mautsaha ngelestariang kuentenan nyani. Punika taler yening nanin ngandek mangdani metangi tur kedadosang pahan utama ring tengahing krama. Tradisi unik yening mewali kasobiahang majang krama mejanten side kedadosang sanik wastanin jati diri ring genah inucap. Krama mangdani antuk sinarengan mautsaha ngelestariang dreste miwah seni sani ketami. Mugi-mugi ke depan generasi muda mangnenten napi wastane lupa utawi lipio ring napi-napi sane dados budaya sane dados tradisi ring desa adat berselo puniki. Nggih kadya sapunika menawi pawah saking tiyang matur suwun. Gung Istri Bali TV.